Kalong ke Khubor ke besngau tenat, ba Menteri Rangba ke jela ukonrat ke Sangma, ula pelat por banyak kenduk bat ai ke Jingiaroh Markhmat dalade, ya Samla Kitkupar Nongsiej. Halor ke Jingjop ke Bakrau, ha ke World Championship of Performing Arts WCOPA, ke Belong Las Vegas USA ha ke tayo baladak. Kitkupar ula laban poi hadu ke top 5 finalists, ha pedeng kinonge menta nekeleng ke perthai. Kabala Wanrah nam bat Burom ya gejala Meghalaya bat ya keri India berok kawe. Haba ai Jingiaroh yu Samla Kitkupar, ha ke jingi kendo yu ha ke sengini kong, Menteri Rangba uloong, ba kesap ke jing IT lut bat ke jing tereshi tom jongu kila penlong ya ke Meghalaya ban sengau sarong. Uloong ru ba keni ke jing yok jing job kalong ke nuksa ke babha ba ke jing ai men siem ya bon ngut ke Samla ba ke nuot ban pen urlong ya ke jing pos niu jongki. Ukon rat sang mau lepen pauru ika jing sngau kemen baka sorkar jela kala yok ban kershani Samla Kitkupar hakini kalenti jong ke jingiat shaprang jong u bat ula pen pau ke jing kermen ba undang poi shiki kerdan ki bakham shalor haki snem ban wan. Haka bakun Menteri Rangba ula kitbok kitwiang ya Kitkupar Nongsiej ba unyai beteng ban job haki jingia kun jong u bat ban ra eka sap ka mensim bat kanam jong ke Meghalaya shakirin san jong ke perthai. Dakani ke jing yok jing job Kitkupar Nongsiej ulalong amtang ke jing sarong jong ke Meghalaya Henry ulalong ru ke jing ai mensi mi ki Samla ki ba ang not ban poi syaka kerdan hakiri ke perthai.